Luso 5 minute here on Natalia, only to la Efa, 25 minutes to the top of the hour this afternoon here on the 6A5 show. Peona tawal temi le amatangal tato por kalame ya o mawal tato so inga masitasi o nanga la wiloa I Samoa mai se New Zealand nei ya ole tato company le SMI Hardware io le la mawal tato so inga Malefionga ya Maiava Leslie Wulf mai le company le SMI Hardware ia fala wi loa foi le la to o nanga as well as what they can offer not only in Samoa but also for potential clients here in New Zealand and around the Pacific. So le ava tele mal fa loalo te tawai for the very first time ia fia lava fa felo yatu ia ma whatalo whatu I lau whionga mai awa I le nei tu la o le aoli, ma lo lava soifua. Ia, whatalo whatu I lau whionga le sa. Ma lo lava, whaftai mo le ngei awa ngoa wha aulo o mau aise. Awa noe whalau iloa fwoi se au nanga asi nei company vai o le SMI Hardware New Zealand. Ia. Malo. Na foi nei tatu tangata whatalo whatu ai malo se tatu atu nuu wa whaina moa mai nei whasalaunga le nei I tu la o whea ngai ma whea au ma tiute nei aso ma ro sai fua malangi ma. Ia tatu tau whai whamalo I nei vaenga le lau aoli a lau whionga mai awa mo le atu le nganga whaftai mo le whavanoi no lau teimi. I know you're a very busy man mai awa so I really appreciate you making the time. Yeah, tātou te whasoa I fōi mwhalau I loa le au nanga le tātou SMI Hardware. Mai awa ono le teimi mua nei o le ulua I teimi leo tātou mafuta I longa le tātou por kalame. As we do with a lot of our guests that join us on the show. Mana ia tuatu le avanoa na sina avanoa lau whionga. Ia whai loa ia po ai lau whionga e maise ni whioanga lalwhanga te whio mai ai. Ia wa fuile whafonga le tātou atunu te tono lo ia nisi o tawa ainga ma o lo whafonga mai le tātou por kalame I le nea o uli malenganga whaloalo mai awa. Ia, whtaile sa ia o nei tangata whatau wa o Leslie Wulf o le ainga se o tamae te punga mai o I pautasi I tu malo whale ahili ia sa mu mai nge ia pia no fo mau ima maora ia pia ma onga ai I St. Joseph I Lotopa nala sa tele o tau sanga sa u a onga ai ma whainga luenga ai sa u a mata mai lava le ANC Bank, ia so a commercial bank, pay o le financial institution ia before I move mai ngai I New Zealand. Kam fai move mai ngai so se lu manga I manuia. O la inga se tinai inga I tupunga mai o I Marifa. Ia mai o I Falfa. Ia o le mele te mai ava mai ai o le inga se tinai o I Satupaitea. Ia. O le lua fe suiva ngau mu mai nei male ainga so se lu manai ia le nei la wa ali ele nei au na fo ia fa la we lo twaile o le SMI Hardware I ngai New Zealand fa tua a matalia le lua fe ia February this year 2024 last year 2024 February last year, but the original company lava ia tonu la sila fia malo se tatunu. Na mata mai o le history, dara kakalangwa le history o I Samoa. It started on 1992 o I le motutele sala fai sa fai ngoa le Samoa Iron and Steel. Ia sau ia sau sanga lumunai ia wa gold company ia lenga I lo se trofa le shareholders ia mo sila fia na le to lua owners o le the late sunga ya George Lopa loa fai malo tu maliu fai langi ia ma le sunga ya le Rudy Ott
Ia, wa ilo se tō wha e wa grow the company na wa i eile la i o i Salelologa le ua whai ngoe lola i o le SMI Hardware. O le sala whai Metro Industry. Samoanga ngā o le ingoa. Ia Malesi o ngā la tele lava i ngā i Fugalei. So e lua la ke minga i le ua whai ngoe le SMI Hardware ngā i Salelologa. Mai ngai i Fugalei. Ale au na faula le nei ua e se tofa patoa mata ia February 2024. Oh, nice. Yeah. So ole ala wa tam fai e fala wi lo. Ia ole au ngai e take lava mo ngai kako a inga le ngai i New Zealand ala la ngai New Zealand le la fo ku pe Samoa. Ai vaku fo i Samoa. You know, e vaku le purpose e vaku for well motor inga pe se like a renovation or a new family residence. Yeah. But kele lava vaku misuse funds. Yes. It's the purpose ngana for. It's in mera o kalu mai. Ko se waku ai kaulo mo paliu. Ya ngalo ako ale menga vaku e fa ole puka e vaku fa alu lo mari. Pe fa alu iso pa makai. Ale fiu ko i ngai fa karisa nga fale le la ko e mu vaku Samoa. E la ko e retire pe la ko e weekend i Aso Tofi. Ia al waku ngo. Ia wale se ka ko fale ola ku mai la le uru por au fa. Ale au ngana leo. Eu para si kongo le ulu sa mala i pau. O sa o ar kupe ile purpose ole mo le building ole family por se renovation so se mea lava mea kau pa povi electrical fence, security fence, mea kau plumbing, electrician, you name it. So se mea lava mo hardware. Ai ole highlight poila e pay ai ngai. Nice. Ke le koe ki ngai kero e la forku pay o i money transfer ma banks. Yeah. Ia wai e fai voisinga fai ka ole kaunka la ko exchange rate. Koe kele fai fasili ai la wanga. A me se tino i tupe te tele ia. Io e me se apa maximum 10,000 no. E question loi banks. Ia ka ko au ngai. Ia ngalo sau mai a pe fiese fa ka o ia ngofo ngere kupe a release le oka i Samoa. A ngalo fo e kiriva, e mo kiriva i so se i kula vol kako motu. Ia. Eso e fa kala ka ko. Malo faftai leo mau atu i lau saunoanga Maiava i al tūlanga le auauanaga. From what I'm hearing, it's a wraparound package for ilea so se vaenga lava o se ngaluenga fie whatino po se fausi o se mauta fou o se ainga i Samoa ia po se mauta fou i Tapuai e mawhai le SMI na tauwhai uma o le plumbing o le elekise o le framing o le decor vaenga uma lava ia e mawhai o na tapena uma mai le SMI whai fwena tapena mai nei ia ai whaatino o i Samoa ia tūlanga ngaluenga. Sao lelo sanuanga. E o i foi mea i o liliua kui kua kampangi mo meo warehouse ki kele. Ia sao foi kako e kare sia. A fia pio te ho po a mese se fale saha. Ia lo ele e foi fia la vai fala u lo ku po lua ia ngai fai sa ia e kare sia ngai. Lo establish Samoa. Ia lenga shipu maku ngai ele SMI Hardware. E source mai nei sa palaia ma. Iu. Ai o le si foi nele lei ai. A fa pe vaku I ora wa a fa pe o le service le in le process o le meo. So se mauta lava fia fai songa luenga e ka kaulava nga ia sau ka muka. Yes. O le requirement nga wa sa songa luenga e fai. E la kwal customer wa vakulanga lisi o materials o mankala ngoai malanga carpenter. Ia o la ka muka nga e ka uma mea lisi o materials like o fiakanga sima o a umi o lau papa o faho so se mea lava. E mai lo le langa lisi nga e mai akia o kangoloa forward I Samoa ngofolo Samoa fa kulanga mai le costings fai mai le quotation. The quotation nga e send mai I le tala veni.
Core prices nei o i Samoa o lei in tala. Yes. Yeah, mo follow au convert the exchange rate ile aso nga because man call flag o le exchange rate fluctuate. Yes. Ele ku mau le exchange rate. Yeah, or ka correct for it a more competitive va ku lo rate so le fa nga isi financial institution ma banks se for the system na fa nga pe o le si highlight nga le o nga le. Yeah, nga convert o le into New Zealand dollars. Ia, o le kupela nga a maria le customer ngai. Ia, o pay ro ngai, deposit ngai, le accounting ngai. I advise lo au koe forward the receipt or confirmation. O lo we kongu se lengi ngai le SMI Hardware. Ia, release lo le order. Ia, savali lo Samoa ia. Ia, bo umaku lo ngai. Ngal ka umala le customer. O ai fa le invoice Samoa. O le contact number e wala au ai le officer i la kura lori wa direct sa o la wale mauta le village. Ya usa o ia. Pe o se aka nga le simple process e le eise headache. Ia. O tatou i aso nei. O le koe mga mia ka mga le headache. Ia e ngal fia nga i sa o a. Ia whaatino nga luenga. Ia a mise le resource e whangalue ai, ia halu loka kou e whawhenga fia me uma. Ma lo whawhetai. E me whai anu whai loa mai lau whionga Maiava tūlanga i tātou branches. Leo whawhonga atu le tunu o lo i ele tātou branch i Salelologa. Ia, me whai anu whai loa mai tātou branches. Ia, ma le awala e ma whai anu so tai atu ai lau whionga. Ia, au te loa e mese tātou i New Zealand. Lo whawhonga le tunu, ia, pei e mānei sia mea si o le tapena o mai nei tu atu le se leni ngā lue ai Samoa ngā wako apiki loka ngā lue loka muta me whena whailoa mai contact details me se tatou branches i Samoa mai nei New Zealand ma le ngā whaloalo wha mole Maiava ia whatairi sa mo le kako ofisa i Salelologa o le whainga whafso kai landline 685 512 88 685 5 valu valu po le si number 685 5 tolu lua 685 51132 ale tatou ofisa i tele i Fugalei e lua foi la numbers o le 685 257 9 685 lua lima fitu iva po le 685 lua fitu o tolu tasi 685 270 31 ala kako ofisa ngai New Zealand leu ke wa ai atu nei e ole e Māngere ole address le 47 Rennie Drive Māngere Faso Fitu Rennie Drive RENNIE Drive TRIVE Māngere Auckland ia ole nampara le faso tai mai ai ole 021 820 594 o cell phone nga ole 021 820 594 ia po le landline ole 09 218 8667 o iva lua tasi valu ono fitu o le tato emaili ole salesnz@smisamoa.ws lowercase e suma lava sales SALES@smisamoa.ws malo whawhitai Wei whakako, sorry Alessa, wei whakako afia tana i le social media lo wei whakako Facebook io e whainga ngā o e whai lunga nei whai contact number e le SMI Hardware ngā search level lunga le SMI Hardware ia sauroria le kako Facebook malo whai mi nei o le tam whai le ngā pio kako website insinia pe o le whaunga mai lava le social le lunga le Facebook ia ma le messenger o ngā lava ke le ngā bako communicator ma maru le atunu
Wai whainga vili mai books appointments. Yep. Ia vili mai whapsokai mai i pia young inquiries. Wai maua i ke fongi ka amilo soro i le region ngai au kirangi. Malo whaftai. Whaftai Maiava, leo whafonga le tunu ia i le auauanaga mātungo fie foi e maise le atoanga o le auauanaga o le SMI Hardware. Ia, o mola tolo whafonga mai, ia maolo mai moa mai lunga le tātou Facebook, o nā olo o iai le tātou description o le tātou live stream le ala tu demine. Ia numera o le emaili, ia ma le tua tusi e te maua ele fionga ia Maiava. Ia, ai mai se foi, ia, lela a mai le tātou whatanoanga. Ia ona whapipi ato i lea ma tātou numera i Salelologa ma Fugalei. Ia e mō la tōlo o mafuta mai mai Samoa. Ai tonu ona whailofa atu foi, te tonu lo i enisi o tūtuangia mo lau fionga Maiava i le nei au oli. Ia, mo le atu lea nganga whaftai. Pe ona tau le temio sola mo le whaavanoina o lau temia maise mo le whaalawiloina o le nei au nanga tāua mo tātou tangata. E ala le SMI Hardware. Ia, tatonu foi la maua sisi wanoa tātou te tatanoa i pea. Io e wae tele ma le ala noa i o le o process. There's different processes i le whaingo se ngaluenga. Ia, o tō telo tātou wa pe ia ngana whakaua lau papa ma whao ma le vali, ia whai. Ai, o te iloa, e tele lava ia areas, ia, parts of the process that we need to break down a while and ofisi le fia le tātou tunuu. Whawhengo fie I foi, whatino e no nenga luenga te tele pe ona tautua mai eile SMI Hardware. Ia, tō atu lewa noa pe ise vaenga te whisao noa iai. Ia aile I tua le tā whatanoanga nea o oli. Malenganga whaloalo mai awa. Ia, whaftai te le rawa le sā. Ia mole atu fori whaftai le pūlenga o lo tapua ia mai le nei whasa launga mai Samoa. E whai au masui o le pūlenga. Ia mole atu whaftai la o fionga o lo tō wha. Ia whapena foi le tō Radio 531 PI mo le nei wanoa wha aulo. E whalau e loa atu aile nei au na fōu. Ale SMI Hardware a wale tau tuaina mo se tato atunu o papa au malala nei papena foi Australia ia ole au na ia ma avenga ma ole main ultimate goal lavanga ia fa mama avenga nei tato inga ma tangata o tapu ia se tato atunu ia ai se facility na wa watu tato nampa ele se me la pole ai e fai ngofie la vole process ia ma tana I lunga o e tele tato promotion ia la fa matan fasal lau ia pe o e foi le si po kalambia ngai wa fasal lau mai but o nei avano ia o lela matalo ka ko ngalue fatasi wale tautua ina o tato radio mulu manai ia ia lo fongia wele atua mo lo malo si wale tula I mai foi tai nei tula lo fionga sa tai la mo ia mo tai lava tai Maiava ia tatu toi so tai ia I le so sau ia postemio luma ia walfa o winner tatu reporti mal SMI Hardware. Whether you're in need of iron roofing, steel framing, home decor, paints, plumbing, electrical supplies or timbers, SMI is here to support your projects with exceptional service and reliability. Visit their branches in Salelologa, Fugalei and Māngere in New Zealand, or explore their offerings online via our Facebook SMI Hardware. Monise whamatalanga whafsotai le fionga ia Maiava Leslie Wulf o luatasi valulua o lima I wawha o luatasi valulua o lima I wawha. Manuia ia fufango toi mo le nei au auli a lo fionga Maiava ia meise foi leanga ia tu I le weekend. ia whaftai lo fionga ia soifua mai manuia whaftai.